Hello. Cái chuyện này là có lồm lại vết châu. Vừa in chú hay cần chỗ là cho nên cần liên sắc lại đó nè. Phur tàu khóc mấy. Cần phur tàu khóc mấy. Lâu cần cả chắc điệu nào cần cả luôn mà. Higashi Chaya nhá, Higashi Chaya district à. Cần cả lăng á chuan ZUAL chuan. Cái rồi quên à. Cần cả luôn bốc à. Luôn đâu khóc mấy. Phur tàu top chân chú 이 종민아 칸인 히가시 자야주 아틀렘 루토케이 다카니 칸박 이 앙알돈 나와디니 주셈 타방 카이 문당 아갓칼레 다wnnia 종민아 케이 간 샴파 코리안 파카론 칼베도나 헤이 아마테 히모 khawngaih thlaklo ni chu chan chu chuan hi anei lo vel toka an university ati han chu korean kha anom ve thoma se panga ve cha khan uma chu hei an department in an lobok avangin anin kom theilu tuklo ni chu chuan chan kha ane lobok cha in cha don cha ni milau silve chin ru kha ti ni chu chuan ai ha ka han silve ta cha kalila ka tia te re me kha ta lo phur e me me ni po kha chuan hai khu ta kanin mu do na kanin mu na tur lampang gam pan mek do na hei chuan chu ta chang cham ba sin kan kalanga chuan koi tilang zel do na so ta so ni na rongkal ani ka siya ani ka shetlat ani abe khai zo zo ani chiang le to an thole ha ka ngai sia ani tha kan kan me chang yi sa khoi chu in ro aron kala tuma rong cross tuma ma ni zo cross la su ti ta so bas kan ngak me kan ni hei chuan so ta son lao kala so ta son basaron kala wow more to the car is so beautiful hale kan chuang do kan ni bas chuang thala kan phalau takin kan dari lo kan nge tinge chuanin basa changkhang kan han chukta mania kan kalna H&M kan kalna khammi tanai comment ei mani kan kalna thau khani amams chuan tuna hianin now we're going to Oyama temple yeah Oyama Jinja. We're going to Oyama Jinja now. It's the Japanese temple. It's constructed by the very Western style. Oh. So you feel it's just like church. Yeah. Oh yeah. Oh. Yeah, it's the first Western style Japanese temple. Oh. Yeah. So and some of the KANAZAWA people say it is very spiritual place. Spiritual. See the Holy Spirit. Yeah. Yeah. So interesting. Yeah. Ang kaltung na pakhat chuan thleng taphot mai mani khani kan kalama se vuran tlami kha vurat tlanna salut to kha chuan chuan kan let le de ya chuanin hi Japanese temple anya western style an sak masak ber temple ania hanlu doni chuanin hei kan hanlu chho do na arau pui khop mai moi le to ka soi tur vak ko ka shalo lo that is in Sakura, right? Yeah, it's Sakura, but not blooming not yet. I'm not sure. I think no. Hara-san told me that these flowers are not Sakura. When I saw the news, Japanese news, they said Sakura is blooming soon, but I'm not sure. So I saw the KANAZAWA news, but not sure.
Oh, they breed there. So here and this is the omikuji. It's it's kind of fortune cookie. Oh. Pig and Oh, yeah. I saw it in movies. Kirei. Holy, darling, hey. Oh, there's fish. Wow. Hey. Hello, Oma Louis. Louis. Pond. Gilte, hello, Oma. Kusak nga te. Oh, there's fish. So cute. Anti-fight so pakat son. So, dati po son chala. Sa ngayon, nga lang muli. So, isang kakalvedo. Like mini garden. Kalte. There's some fish. There's so many fish. The local lake is operated because of this one, so you don't have to focus on this lake. Literal lang. Meron din na. Nuam hết mấy peaceful tấp. Peaceful heavy nè. Khat trên đó là tùy luang anh tùy luang khi ta trong khe như này thì lại tùy giống trong quê là luang vex 뭐这里转黑的来黑KANAZAWA Castle Junita ani. So this castle is one of the three major castles of Japan. Other one is Osaka, and other one is Himeji. Himeji. This castle is one of the major castles of Japan. So very. Oh, sorry, I can test. Okay. I forgot the direction. So anin asoy chu hey hetilai castle hi Japan na an castle an major castle ding ka soy thiamang hey an aberang kha ni chu pathum zinga na tela pakha chu Osaka nia chuan pakha chu Himeji nia chuan pakha chu hei hi nia hey Japan na an castle an castle pui fiber pathum zinga na tel phani khanani ichiba ya hey buin chu English te la chong pol nong no ka nga ya la shi thiam shamula than chu hey len chan pa hi anwam la ve the ni chu kan chong han chong char kha chu wang chanin English te Japanese te ran chong pol no do na mi la shi thiam la la shi thiam dawnnia Actually, this castle is KANAZAWA is the Tuna kan lun na lahi. is the ice that is really gentle. And as you know, after World War II, there's no bombing. There's no bombing of the U.S. So it means that the as you can see, it preserved all of the old street or castle. So this is one of the reasons why Higashijaya Street is until this area. Yeah. Also,
actually the most Japanese castle is actually it was constructed again at the modern area for just as just the sightseeing place. But this place is quite preserved well, as you can see. Yeah. So actually this place is one of the famous place of the KANAZAWA. But because of the kalo, many people don't care about it. But actually, in the Osaka Castle, there's a lot of the sites there. So it's hard to see the castle actually. But in this place, as you can see, compared with the Osaka Castle, quite not very crowded. So it is. So that is the reason. That's why the most people just like to travel the KANAZAWA. Yeah. That's all. KANAZAWA is not really crowded. Yes. It's calm. Khôi môn mày po hi môi em vex Miami. So beautiful everywhere. Oh, come. Ah, gomen. Gomen ti reng hingai mo ni chu. Sumase gomen. Come to Japan. Môi lục tục. Môi tục mấy nè. Môi tí bạc yang kasoi thiam lo. Oh, yeah. Đây. Môi ngang anh môi ngang. There's a small pond here, and we've got this big castle. Actually, one of the important part of the Japanese castle is the focus on the. Oh, Hakkasan. So there's a ski and teaching mo Hakkasan mountain niya. Kulbang. Cần chắc tới đó này hay. Hey, 이거. It's okay.
Khôi lại po hi mô môi môi đầu là hi ống lầu đấy đi thì trong hang thực thay là đồ mì mi ăn tâm thế này foreigners con nó về ngon lắm đây là hi street nghe một nhà ha street nghe chứ là mà say môi rượu được tụ phải rồi okay. Nanno street wakarakedo. Tuna hianin ken rokuen ha kaldo nam chan hay ticket kan lei don me ka ma semin na tam khop me an crowded lutu ka mo hay. It's so crowded right now. 320. It's 320. Ôi, part-2 luôn mà hi chứ. Yên giờ thông sum ni, cháu ni eh. Cháu ni lao. Cháu à cream luôn, ngày toa la part han lu na nang khat chuan. Ole ticket kan lei don me ka. Ne. Nani. You show. Chow means I think we should go over there. Oh, hi, arigato. はいどうぞこちらのジュースを3人前でお願いしますはいはいそうですはいわかりましたはいありがとうございますはいわかりましたありがとうございますありがとうございます。Boleh. Ito na ang kalaturhi, KANAZAWA Park Larber. Kenrokuen nanya, Kenrokuen Garden. Kanya? Larber. Ichiban yume na koen desu. Inin zinang ating Kasumigay ke pond. Oh, here's a pond there. What's this smell? Mồi lai bè còn cho cháu chết đấy. Rim như vậy rồi. Kire. Haksaya mamo. That part is the higashi. higashi. Oh. Oh, delightful kangkang na tour. Higashi saya. Ay, Suni mo ka? So beautiful. Amoy ngang ni Hiken Rokuen Garden suni eh. Ôi amoy lutus. Mi pun tam ngang mai hay la chu. Lo tu pun tam. ê chứ mình năm cái sự ôm nó môi lứt tôi có bao giờ Ya awi. Ini mencil itu urun nama. Maktab. Where should we take pictures? Anh Grim nghe muốn hi năm lệ hắc chuyện na cái thiam lâu thế mày. Sao hoa ôm về lâu ni hay lại chuan?
rim he mo ni mak deuh rim hi lam nan shi krim po ni ram mak tu rim chu mo au sanga no me mo sanga rim lo thi kalo ngai to It's quite big, huh? Yeah, quite big. Yeah. There is no fish in this pond. No fish. Tree house. There's a tree house. Yeah, it's outside the house. I'm not sure. When I visited before, it was under construction. Oh. I'm not sure. Yeah, maybe they finished it in this time. I'm not sure. Wow. Kirai. Wow, it's so beautiful. So beautiful. Fun come to Omren. Let's go there. Let's go there. Let's go there.